Naređujem da ga pustite. Pustite ga, naređujem da se maknete. Daj ga pušće, reci da ga normalni, vi ste njegini idioti. Žaci, životinje jedne. Vi niste išta vrsta. Jel ovo politička država? Postoje ovo. Što ste vi bojni, a? Ko je vaš? Hitler, imaš ovo jednog čovjeka. Imate jednog gospodu, dolje. Dolje vam je jedan gospodu, Vi sve su Ništa naroda bježite. Oni ješte vancu. Kako se nije srao raditi taj posao? Stavi hitnu još jednu. Tere se na takvim raditi vojni što godi vojni. Jesu se za to borili. Moćate za to ostavio. Mi smo vaš tip. Mi smo vaš tip. Ako razgovarati s njima, budite ljubazni. Odite razgovarati s njima. Pa dobro, pa je vas su vama djeca biti. Pa ljudi Boži, pa di su kamere, di je šta? Pa di je šta? Njemu djeca nisu bitna. Njemu dječica nisu bitna ova gore. Pa šta je vama, ljudi? Ljudi, pa šta je vama? Djeca su gore, gledaj ovo. Gospodine zamjeniče načelnika, razgovarala sam sa gospodinom. Odite, sin, djecu, spasite! Isuse, majko! Isuse! Moralne nakaze! Moralne nakaze! Moralne nakaze! Se ne borimo! Bilo se ne borimo! Bilo se... Ništa drugo, ništa manje, sveta hrvatska zemlja bravo, ništa drugo. Udo! Vidiša! Moramo, vidimo se, jebi ga, sad ćemo se razjebati. Još, ovo je opet dobivena,